makanya di arone si kanjana dua tu agak parang lipahan apa kimabay ni nomor siti Pak Buralomona sarikom mangimalomo imimana yang kedua patawa cebana sarikom mangimabasay saw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ya rewingewe syukurlah dekat mori na malampila dan cara maku tu Pak Bu tapahat tu Pak akatal lupuna lima mamaulu napan ya kapa muncul matu cara maku Pak angkamu uraya mauli na layolongi. Jadi itu saya terharu bahkan bangga kak makan. Oh alhamdulillah ya engkau masih gila gila pura membaca Al-Quran suruh ni mendre ya. Makanya ya alhamdulillah masih makanya agami perlu tapahan nasabari nang kaya sa maulu sarikom mangitoli iro bay iro pangkau kange pole rima kanja pede makanja makanya kepa maulu ite mo tawaja tasiratu nasabuya de gaga tau memang cerita dia namelo cerita tamagai napahang makadaga ji akatan atau kalau mamulu ya. Untuk itulah bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat yang menjadi taklim dari urusan agama sama-sama saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ya komelo kat teputasi di sini dia serta pura sarak dia panipamule cereh. Ya. Makanya macam mana kita harus ya sangi situasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu uryanun wa libasu taqwa wa samaratul ilmi sadaqallahu ladim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minas syahidin. Jemaah bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, melome menarunangi mindre moni HP ku kadai runangi nasemoni HP tapasadaku sipon nga bolai HP sipon nang iya sang HP denang kata runtu ujuku ki HP ku kok kimsigi denang kata tapi dewa teng tahu maka ya mutul mar'u ala ma syaa alaihi ya komelo ki kapesa imakara maga amatengan na tematu ye tay tabawan ni aga malad dan napoji watun na tutong dinona den waddi de gage tumu batu disergarake deha ya dewa ni de HP muki maga muki den mereka kan itu suatu keperluan juga tapi uparingan rangi sipon nga boleh HP denang kata runtu kak cukup ki HP kumsi ya bisa tu tak kumacarami pahyak di mematuhi itu sudah menjadi kewajiban untuk ya. Makanya nama sobi kadere aga je pas sabarna nang kaya samulu ya mungkin megani tamisang megatode misang tinggalin pas sabarna nang kaya samulu angka nang kasih di waktu ya rawatwe ya maparentek kota Nara Salahuddin Al-Ayyubi ya rawattu pak coban na ya rawattu lattu makoko de gaga salakapa de gaga ya ro sipan salangi batu ro de sisa je gaga kapo de gaga isuret pasu sakke mewa na spais iya metu ya naneng yang kah macan atu teh sakke apalagi ko pajak di namilo ya. Pengajari moya misatui tahu tanrewe yang kena malak na perangin tin tahu marewe
tau sugi di sisa nananang tau pat die na pogok na pelo iya na waktu na taselang tau pandrita ta makada lanya isalangi ko masalah sari magi pe ne peringati maulu na makanja mana na ya kita orangi kolisi pe mang iya sipa ewe gangkana ya kondisi pe may sipae maki katau denis sangi baban na bolana maki katau denis sangi pasilengan ngi madicengi si bawa dia na berje na pasu bawa yu penting uposan nangi de gagawa dihalangka makanya itu tau pandritata ia amat cange manasang kapak gangkana tapi ia abodonge digagah pak gangkana makanya dena tu manrasa sapai ya komelo kimitai tau liwa acana kedo tau bodoh itu pak karena memang sudah dibahasakan maka ia macange angka pak gangkana tapi ia abodonge digapak gangkana makanya madari kiruntu tau liwa acana desi seneng kana sadari alina nerima kona naro makanya malam isi di acara tauriolota mengadakan sayembara makada pada sapano hak desa atau ayak kuilana kurangi pikui carana narewa pemeng sumengat na selengi ya betul taruh ko mati ku tumo taruh ko maperi ko megamidi ku denang kana pahang tema kada iya linu ye angka tu agaga tu dipacindro le agir pakutana hai fa yaina tasabuna biha pada milumana ko je situngan naloki ka ya kodene rule bali pakutana makwewe kenro lone ne kurodi oh lisuni kinre pelo amboku oh lisuni upan naru pale iya lisu ya iya nakatana maulu ini peringat kemangi iya tepa engke kuilalang atita dena balan na sabak wala kaso dena lolo na sabak waibusi iya naruyasang istiqomah iya naruyas istiqomah makanya sila masabing aga perlu ipahan nomor sidi ya kode tapahang isat na sampajange wadingin na podata makada pas sampajak bawa midik kejasipan kode ini pahang ya kode ini pahang isat na sampajange wadingin na podata makada pas sampajak bawa mi majak kalenge ya kode ini pahang isat na sampajange wadingin na cerita teh pas sampajak bawa me dikejasipan inilah kehidupan beragama sini nama makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijajian di tanggal 20 nasi di Rabiul Awal 570 sit di subuh sini Nabi tamate as-sunato sininge waktu duha yolona loro Nabi tak dena posina as-sunai kamisi makanya nalai asid dengan pendapat tahu makada dua waktu nonrita mate nomor sidi ia kotane waktu aja jenna waktu na tak dena kena posina ia tumpai tahu rota tu dinai ngerang itu as-soga na jaji as-soga na tak dena posina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijajeng de panang katau mimana pada lomona imana kena Aminah de panangka walaupun ditemani dengan dua perempuan Asia dan Maria de pagaga imanakan pada lomona iwatuna imanakan Muhammad ia ratau riolota tolinara isara bicarai agamai angkatona tahu malolong ko palawangan na matinroy may nga angkatona tahu malolong ngok ini pie angkatona tahu malolong oki tudan na maringkalina
makanya ia tu ampai makanja mematu tu Nabi Muhammad situngan ia ro asan na indukna ya sang Aminah tahu malabi betul na tu tahu malabi tajian Aminah tu tania asan na bawang asan na Aminah malabi mematu sifat amon ya sang Abdullah tahu mapatok ko dicengi jadi makanja mematu ijanna sampai tu makadata ia kongka kaluku buah pole ribuana tona dena mabela tuku yawana kecuali ko tak gandrai na mabela mutu ya kanya sinama sabing kederek mega bita anak-anakku dari pesantren iye aga yak katani ko to madani mupa sementara masih kolaki ye kecil teranja-anja besar terbawa-bawa sudah tua sulit berubah ya ko marni iten mawata yang pareng nadapi kalolo mawata ni tagolat tu mato silat dan ni mampar lele bulu terlele biasang pinrai nge maraji pinra pangkaukang itulah kehidupan dia ya. Sini nama sobe dari makona naro aga pak dongan na pake tahu pandrita ta koyok biasa makada Pak Ustaz ya agar kada anu kesi kaji anu ku manguri aga wadding ibaca idok dong ibi makanya di arone si kanjana dua tu aga paral di pahan apa kimabai ni nomor siti Pak Buralomona sari kemangi malomo imana yang kedua patawa cebana sari kemangi mabasai sau ya itu masalahnya tuh makanya biasa waktu nangka telepon na yaro Ramli polisi kang Pak Ustaz tilau tulungan aku pengelata lama gina kada engka tu anakku ya tu maculewe ko pemeran wanita wampanai sementara ada di Jakarta manguriwa engka ni ukur masaki dia nameta ndak tahu jam berapa waktu itu itama nih isorun itama ruang operasi oh sementara mantasia ka tero niga sana dia niga sana lakenna iya makadaka jolo iya ro lakenna mas sampajamo ga ikodena sampajang tasure to makanja sampajana lokor tunang tingkalinge uba capak doanganna napanawar yero wae taling tainu wanda basen oh Nur Fadilah Bismillahi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad uizuha bil wahidis samadi min syarri kullihi hasadin talen dia tunai nungina dai alhamdulillah pura yaro ala siki wa galas cidi malasi tahu kai ya tingkalinge becana ya Bismillahirrahmanirrahim innaku kamati hukubuna kawakati bati jannati taruni nakada melo ni je resor lo ani Pak Ustaz de panin mana ruang operasi aku tapinunga ngari sija itu na pinunga pas melo tama ruang operasi pamasena pong Allah Subhanahu wa taala jaji wi anak tapi ama koke pae dena laku itu dena apoku lagi memin mana ada kue surong memelo bapak na agak sanaro lah kemu Pak guru-guru Pak doangang mu malolo mi mana nak kari ide na perlu makoko tu pasti dan aku tu nenek dak makan nak kena saya sudah bersepakat dengan suamiku untuk desesar makan mesesar nak kena biar sempit terus bedeng jadi dia hanya berusaha untuk mencari kenikmatan dunia tapi kehidupan akhirat buntu denang kana pahang makada demi nawat di lau mate mimana si ratu lagi sona puran mimana teh iya rupas sabara cele-cele kana mate sahi apalagi ko mate mimana dia lebih suka sempit terus itulah manusia. Sini nama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaya kecuriye itu Pak ya leri panana saba mapariri ni waktu ya
iwatunna yala ko Halimatus Sa'diyah untuk ipasusu perjanjian 2 tahun engkanang kasih di waktu apa iya patu tahu lo makka biasa mala anak napa susu itu mana lolo na sebab iya ko tahu dia ni mana lolo de gawe susun tu iya ko tahu dia ni mana lolo gawe susun na malasa itu nah gang kana iya ro tahu mana lolo ko bani sa lo mana tan makka sapa anak susung mandi gaji iya ro Muhammad batero kebetulan ni macet we susun na sebab susu atau ya lingi ya susu abiona susu sila surah si susuna anakna Halimatus Sa'diyah maka usuwena ya roh Halimatus Sa'diyah na coba ina palete Muhammad lokor susuna sila susuna desisa na melu pak bangkai sumpanna anak mo pinabita ni reja maka aja lalu mupoji male kotania anumu tidak pak jadi kanam itu ya lingi jadi na melu maka astanastu ka di nafsi makrahi pengalata Muhammad upite ko na sabaiya untuk rahmatan lil alamin pasalamai risinin na alang ngelololisan kanya pak ko iparingati agan nasanna modi na nabi tating kalinga ma di sede cesari bukamangi tama ke golongan na umat na pasalama ya sini nama sami kadere ganai 2 tahun melomopi Halimatus Sa'diyah min lawi 2 tahun tapi angka kejadian aneh aga yaro okoni rawat tabu 2 tahun lak bicek de ne sikki Muhammad pole malaikat Jibrilu ne pe arona ne laga isana sunnah ya tu terlai sana sunnah bangka tu darah bolong ya ko bali tu nak batiro biasa mapai mana jukue jadi ko sapi te do tu tapi ron lega sijak te sunnah ajak nak betu na legai makanya iya Nabi Muhammad pura ilegai ko Jibrilu gangkana nai te sila surana na lo na pisang iya naro na cabbo Halimatus Sa'diyah makana pala ni pe menganata maselang nga sading pura naruntu anakku ka tau karukoi na paling na erona tapi uparesa bati pak jena dika makanya magai nelaga isanna as-sunnah ye lorangi nabita makanja apa iya na tu nabita pak mo mak berikada tuli ngarato irita joka ingarang akhirat tu si bawa yengarang amatingan itu nabi ta makanya ya kong katau mapulu atinna pak ya nama pulu ta itu darah lotongnya sunnah ipa ngajari nangkani ngabawa mi ipa kai ngai pedek kuli bayi de itu merejing ya merejing makanya bu paringarangki inna man ka'ada fil masjidi fakada zarallahu haqqal mazuri ayyah karimas sair situngat-tunganna sininna tau angket tudak kulalan masigi tamun namana puang Allah Ta'ala nahakangi puang Allah Ta'ala pakalabbi atanna tu diangket tudak-tudak ke masigi dengan cara nomor sidi aja lalo namanya cerita takwilala masigi nomor 2 aja lalo tamit tama perisojo lawat tangkoko ki masigi itu ketentuannya ya. Tapi yang kata tahu deh lekat lo asyik kali nggak bicara ipangajari sih tori maruk kami kuncin apa kita ya kong kata magala mak bicara ko masigi angka yon ritanga ikomelo imate magai de na wad disala iya nang kata makka coca kabebena tahu bila dak wer karana ya tu kuncin apa iya nang kata tu lima bicara ko masigi sementara angka tahu mak bicara maka cocok tu KBB na komelo imate yang kedua iya kong tahu mas seke kan ipo Allah Ta'ala timak garangkat tu komelo imate iya pak mas calada kak bicara pak ubaca ihat desa nah dewi bilangi desa kadaan besa kata telungas sodega kata lepu kuironingan jadi tilu pakasini pasikan namanya bawa jadi biasa lo mak cara apa pitu tu kabupaten pak ya menteri macane tapi alhamdulillah kurang-kurang yang kak kumatoa biasa mah tengah cara tanya nggak teh Ustaz loki gereja lo nyelinya itu kunci itu pasikan tapi dene pau tu
Mungkin ko bisa tita tu cara maku ku YouTube megalada tu tapi tanaya pun na YouTube itu. Tapi mereka bisa tita ku tu Yang kedua, kang talu tu tahu itan relada ku me mate nomor sidi ia ko tahu pacai cerem me mate de na wadi de na nganga ku mate. Makanya tapasa dia memang ni bowo mumpompai ta ripungi sadana ku mate. Maka meni mate tahu maketu macai mupi. Ia ko tahu mana nak me mate silada kilalangeng la ilaha illallah tapi angka matho cek melo na punanna. Makanya sekanjak-kanjak na pakanjaki bati tatuntu. Yang kedua, ia ko tahu magala macarita apalagi ko cerita tandria la ku melo imate de na wadi de na kacocak ka bibinya. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sina masabi kedere untuk itulah ini tanapuro mana pun Allah Subhanahu wa taala natuntu mana. Gangkana jadi kuncina tu sitongan na maulukannya sipak mo pusulin rota mo mak batu bitita mo mak buru songko sika kona ikana tar sempadang ya nade tapahang sempadange nade na makanja sipata layan duru ila salatin lahidur rajulu de na tangai pongalata sempadang kudi nasikanna ada naga tesang sampejang di sana sampejang tesang oh tidak tesan itu matuk kata umah kada dewa sempajak ku dewi sang sana andra sarasa itu dah keluar ni macam ni kaji de tesang nak kekulan nak orang ya sinna masalah jadi sana masalah wajol sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal ingin kirisan sampajang maka memang itu pun Allah Ta'ala iwatuna melo na palatukan isan sampajangi upapaha akhirnya angkai oko surah Al-Mu'minun Bismillahirrahmanirrahim qad aflahal mu'minun upapaha ataku titik ya ko Allah Ta'ala maka da upapaha ataku mosininna malaikae rupa tawe jinge sitange maka da dena maupa tetap ni maupa kira alladzina hum fi salatihim khashi'un tahu mas sempajange si mata karena buang Allah Ta'ala ini meki gamisang itu mas sempajange si mata karena buang Allah Ta'ala meluki alladzina hum anil lagwi muridun pas sabarna sampajanna nama kanja sipatna makanja batina makada-kada makanja tu pakiduna ia nyasa sempaja makanja paringeranna as-salatu li zikri ia sempajange paringerang makanya kona nak beling-beling dena marigaga tapangarui lau masige tapi dena parluangi pong Allah Ta'ala sempajanna tau de na mainga na sebab lepa ipole paringerange sipae ada kali itu makanya pak kutu masam panjang dia na jaji tu kode na kedo lillah si batinwe dia na jaji jadi dia tu na jaji tu masam panjang Allah Akbar dia na jaji maka ada kedo palillah si bat isan na sampajangnya kutu masam panjang
makanja mana tu kode tu mas sempajan sebab melo i pasu mencaji sipa ilalna salios sempajang. Allahu Akbar. Wih, malu pagaji. Allahu Akbar. Allah. Makanya mana tu maluan? Kanja mana tu? Dia itu nak kata mas sempajan. Allahu Akbar. Maka melu ipasu mencaji sipa sari kau mengipahang. Ya. Nah, agak paling lana sempajang nomor sidi. Makanya akalange minato tahu. Malupumo olok kolok masa kamu asui tapi de na makanja akalanna makanya lele joka kenro teme kenro jambang agi nandre. Digakalan makanya tahu makanya sampadan makanya akalange minato. Yang kedua melebihi sifat emi makpati mau apa boleh lagi ia nade nama kanja sifatna lese ki jolok pakanja ki sifat tenar perap tu ya. Nomor telu ia tahu makanja sempajana ulawang imam makoe salah iman nanae ia ko anu de gaga rapanna tulipunanna. Maka dia itu tak ulama makwe salah ke iman nanai de salah iman nanai. Ya, itulah masalahnya. Makanya tu tahu riolota embo tanya tu waram parange mina nato tahu wadiko sogi kolino mukasiesi na komatiko. Tanya tu tak penai tapong Allah Ta'ala wadi makanja tapamu kulino digaga buat nanca jinga mumatu asri mundri. Tanya pangka embo wadi matandri ko kulino nayawana panyilai mundri. Ya. Tanya sungai enon rimbo mochi nampa muto kolino dena tumu mati matu ko asri mundri na pong Allah Ta'ala mo nampi kolasa kulino madisin no komateo daripada sogi ko kolino kasiesi ko matu ko asri mundri madisi ko kolino mate po malasa tanna podo aja. Inna pagajana tauriorota manrihat desa mantu. Makanya nala niwere kada malajui akhirnya kemumu di dalam semak jatuh malayang salirahnya meskipun ilmu setinggi tegak hartamu begitu banyak tidak salat hidup anda sia-sia. Tuh salatu miftahu kulli khair. Bu Marpati dan angsa dituliskan dengan tinta halus budi dan bahasa perilaku dan sifat semua orang suka ia kong kata cecaki tahu malasam ya tuh itulah dunia ya. Makanya si nama sabi kade terakhir kesadaran ia natanya idi sadari pada mananangi alita makomeni batena po Allah Ta'ala mananangi tapi ya kode tananang yalita de tu taruntu ipapedicin makom ini batena po Allah Ta'ala pojiki tapi kode tisang yalita ipoji laba bawang itu sungai murut makom ini po Allah Ta'ala batena malitutui ki tapi kode tapang yalita yalitutui man rasa gitu komati tita gare batena po Allah Ta'ala pak malitutui ki tungka waktu nasur mobiki hayya ala salah ataku wasuru mobino tu pada launo si pulung upas ditengi ko pak goncina decing tu batena melorang yang mendecing coba na melo po Allah Ta'ala pasaki na pasigilinya bawa ngalot ta kode to lama berjama de na tonro boleh ko macawe ibolata kode to lom sigi kono penguluban dari tapa tamah kok kene tur lo mak berjama. Makanya Pak Bu paringarangki ye di macawi-cawi ulata ajak tapi saya masabuk ko masigi mak bangkai gitu kumitai. Ya nakaga tulis sabuk bangka tu matu. Ya.
wi katu kumani dikiawi bola maka aja nak maka ripa masabo maka silap bila bina sempajak bere jama ia ipakat de poli rikamai tu ia risapana cede malada mapilunra ia tori capa cede nakasulah-sulah itulah kita. Nah, makanya tapada mumpun na pindrag mo pipangala taala sungana tapake guna iya wadinge tapake gun pura ke kamani mapasampa tama-tama tame sijak masigi na pedi makanja tapuna ini itu Pak Monroe bolata kira-kira letu tausiaga makadaki bolaku kira-kira letu ke makadaki otota tai-tai kare kilometer na otota kira-kira kilometer siaga na paja otota ya ulawata de na marigata Pak Garocang tapi ada makana niga sili mama tungondrita makode nak gaga itulah makanya ia natanya ini paringarang ya dia apa sinama sabing kedere tak dampeng ngak magur nalap-lap pusadaku na promo ke cindo-cindo nak cinampe ya de itu ya maku memang itu kumak cara maka tapi magai welora mi atemi cakarudu de itu nama toju atiku de nama kusar berarti kumak bicara ita toli mani bawang watemi cakardu watem makanya nomor sidi ya di pacai cerenge tapi pisau lalu pacai cerenge kutiaki masalah amat ingat masalah tu Pak. Nomor 2 yaidi masih tepat pisau lalu masih si kanja na tahu engka decen jika jana si jajana tahu maperdi diga pasingerna tapi engka si ditahu si lada kiruntu pasingerna Pak Mo padana tahu sikke curita tu ya niritu tahu kat di mau tu pada anda tahu kan dicerita tu ada kere si melon al sikke hati kudalan do di tani te bola na lemak Pak masikke pianalin na yang ketiga ia kong kata upa cerita poji lo bola Pak gampalada tu ilmu na agero ia kong kan ini lo bola te on kerian melo bola mesir lo ma cerita ala memang ni paje si batu tataru koryawana kadirana melo non ritura matu komendo tajalo kapa ya kolle se itura mandra sarasa kitu loki perpa keng paje tunangi kote dena metta macarita Pak nade ini akan mi bawang maka de rappa paje burimu kode mo de mesija de tapi kode no kortudan aparamisiki tapatue komporoe tatari paje ya resena pala pi komporoe na rappe paje itu maka datone meja jolo mak pacari magi paja ni rapatinna magai ia pacur itu teh Pak ku ia macurita ia kolete onrongi di sini cerita makutiha magala mapalele gore namangu padahal ia ku agamata di manang na puji anu mapak sini nama soming kedere narima kona naro tanna podo mana kong Allah Ta'ala nawiringi hidayah untuk lolongangi pamasina niya kamasina gangkana tingkalinya Bu kematian sebenarnya adalah sesuatu yang indah kematian sebenarnya adalah sesuatu yang menyenangkan bagi orang yang istiqomah jadi ku istiqomah ni teruntuk ni taita ni anu de panangka pada para kanjak na taita makanya Rasulullah mengatakan lam yuhruju min dunia hatta ya'lama haina masiruhu wa hatta yara makadau dena mate tau istiqamah kodene purang ibitang lalandrolana makanja letu surga dena mate istiqamah kodena purane pinadingi anya menyemanga ya matung kaya makanya Rasul mengatakan tuffatul mu'minil maut hadiah pamulan na puang Allah Ta'ala man rasa koko kili nume musapa kendre balik mate ko jolo
Yu kulinu tu pa sila lalona deke kadalle tapam mirita mende tanditan no sila lalona madisingi malasa siki sila lalona makos itulah dunia. Tapi ya komeno ki masana-sana de panang susah mati ni jolo. Itulah rahasianya dunia. Sini nama sobing kadare nasaba mega ni vita seri bakudidi ya. Angkatona rokode ka makohe. Bisa tu payah aku macara mana ke mahkota dan negeri ni kurang ni kan ya mamadainah tu ada seperingaran makanya tapakan elita tapangat mage bakara tapangat elita ia tu amat tengang pa boleh rikam kan bayangkan ni boleh kat matasia bainena ipadodong lakenna boleh galung ita tumpu mi ko pampangan abu mati makareta salah alai malakal mau bainena melona alamita ni kasih man rasa malasa bainena na lakenna nagala salah jappo. Ya, dena mereka agak yang penting pada salama kina ya salama ki aja kinang kena sabari na tumak darah apa aja ia tu ko nasabari nang kabalana cerita gitu tahu cerita ki jadi ko sipakario moki memang ibu tu kadang-kadang yang penting Japa dan mereka cuma tudani jero pemang ya tudani ya tudani ne baca cek depai napaki milau doang ya oh anu di Pak Kawa yang ditugaskan nanti di, Pak Kawa yang bacakan doanya tuh, hah? Siapa yang baca doa nanti? Enggak, Turani jalo Cinampa, ya Cinampa ada meni. Nampai baca Pak Dona, kemudian dilanjutkan dengan doa. Ya. Iya sekadar paparingaran ya. Iya depa nasuku bate tama mau lu kemaki. Magai de nasuku kira-kira ya lokai talang kemakowe purani kemak buah. Purani depa manang kakasih tapolo ranunna loka padahal ia tu na toma maulu nang kaloka ang kami pasan na loka melo palat tu agayro khairukum ampahul linnas si kanja na tahu ia mega ake gunana lori pada na rupa tahu jadi ia tu loka apa dena mate ko dena pura mapuki guna tapi ya dena ke guna makanya si kanja na ko mamuluki mundrie loka suku towe lele tasapa buana tabawe lolo buokwe 20 jadi pure mamulu teta sai ni taleni papera to sisai taleni pakawa sisai taleni makiguna ni aja takara papera to dua aja to yar tulian riminari iya daripada jadi roding matu itana tatana ngimpe mang iya tu loka apa iya koloki sapa loka tatepai to dicaru tu memang
Maka dia na mati ko dia na pura maki guna. Makanya agami Pak Dongang terakhir Pak Dong walingi Pak Dongang. Tingkalingi di Makun Raya. Ya ko batulangi di Makun Raya. Makira-kira lasunaki tingkalingi he. Tappa naira icede limata piso aja na tamasila. Aga bawang ibaca ipatopo tu bawang iye dari manisnya naira ki piso napai baca bismillahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tandani Jibrilu jappiko Muhammad tawako pengala ta'ala pakali buku memang ada tanyawa pakanjaki paringar rata mengemak kita mesu di mata mote lor makdara pajato makdara tu bra kisah mitu oli ya kode tu tes senge ini mato tu pada kona to mi alit apa mode ta makadami bang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tapassail de tanya wa tagattangi pasigattangi napasaku de natalengyan palastir de mang agar kelebihan tu salawae nania sanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin ya nada springara maka baru belatu kita podo napa baraka pun Allah subhanahu wa taala subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.